Mami evangelist mama part on Naana Brown won tokwa ano odimpa nipa bebre no e ka social media says ankrofo me anyway wo mu fully yen anase wo de yadwen Tvgh ebi so say ye invite ye IGP embra semno ne ehumu enchiremu mesese wo de wo comment be ba ne ye be kenkan ma kepe yi ano ama na ye fine evangelist mama part em say aduabo no Naana Brown e bono na evangelist mama part nso bo the last one ye Naana Brown e boy ya wo de red one egu awiwom e ye direction e wo ne fia bible okenkan ni nyina egu ache e hwe red one no gu form no evangelist mama part say ono so aba endra abeka say mo yi na Naana Brown de gu awiwom e de gu abonten no Naana Brown na ne moja e na watwe ne wo honhom mu e na wa pressure na wa be yi wo eye abonten odi agu form no enti Naana Brown de obeha ne pa Naana Brown wom ne se be obewu afa nanum wo be ha ne se akwala wo so ma ono ma menda se be bentu anso empa wo to da enti Naana Brown bewu afa ne ho afa ne ba pa dia this war pass off for muyedu e wo sunsumu e be pa ne chew e wo hunhun mansa wo be gya Naana Brown man ho ato ne nyesa pa dia Naana Brown won sam o wo fa ne ma ho nyina wo de bi kra beto eye ne video no so se Naana Brown ba juju no kra sesi a wo kire ne no e de na ewra game ma sesi antokwan e moye dinye papa meka se meka e be tintintin me enkotie ma part ono so ne duabo no sedia edu emra sisia menya kese wona wo ye kese wa ni wutwam a wukuru no wabusua na wo mani bi aboa also me betia wo bu ma bu dua Naana Brown me ma bu tanadua also Naana Brown is just jealous of you exactly me ma bu tanadua ya modua fa me gina pete ma bu tanadua me so bewu wo ye dan ya wo bewu re and Naana Brown me bu ni dua no Onyanwuye, but ene ni bejuju. Omu training ni gay. I don't say ni pa baby. I ube ube kwa kobobiani. You learn from it. Wone ayi we for konantia. Nyami amwa wa ube nu ji. Wone akronfo konantia. Nyami aya do wa be akronfo. It's Naana Brown. Ebe tena ase kokofa ayowa. Ade na obeye ye ni nyina no na ni wure fi se. Ojina wono ani fie na eye na wono ano ne last born na wa wono no juju no ono anim se ne ba no eno me da ne so hwe me ayama mu family akro because there is power in my tongue mama lava no so 400 my ade mama lava no so me ayama mu family agro because there is power in my tongue eno tire bi mo ya eno ya bayifo enye bayo Yesu Kristo baye adoma nekita na no de ye dwuma no yesi wo yusu ba se babosom o se yesi Yesu Kristo yusu ba se babosom bola avono so enye bosom enye baye eye the power of God me kasa nyame tie me kasa enwosra ye dwuma me kasa tumi de kire tina me de ma no ka sam to so a eye dwuma papa eye dwuma boni eye dwuma sane nyame aya biu Naana Brown wa bejira ko fa ayewa ama wono ankasa wogire ono oba pemfo ne humoje nyina awe ya twe ne moja wo sunsun mu agu ayewa mu ose Naana Brown me matomento sa ma wo emoja ya twe firi uni padua mu e de agu ayewa mu no ose wa wo tam be kire camera live what was here? Wow, tam wow moja bejina abonten. Betire camera life. Or painful. Naana Brown me so be wo afa wanum. Me na me ka kire wo. Wo be wo afa wanum. Wo be wo afa o power hu. Aje ukope wona wo mu wo sunsumu om rank so. Na om pa me chaw was spiritual. Me ka crack no. Asa de me jaw. Ma ya mantam wo sunsumu te se aponche aponche also the mantam aponche ya mantam aponche ya beku na di buru ya no Naana Brown spiritual san ya mantam and ya twu moja nyina egu ayewa mu also no wa utam ayewa ne be kire and no video na be ye no won se ma bu je wo sunsun mu sa me ma bu je wo sunsun mu sa ama no wa utam ayewa no e de ba be kire wo se we eye moja wo hie tene ya moja abu wo moja na etene no Naana Brown
Naana Brown actually the bunny gay no muja me ya adwuma more and then Naana Brown and actually the bunny gay or practicing the bunny gay she screen so na bola avo no so what the media grow Naana Brown what the media grow Naana Brown what the media grow unsuro me awurade nyankopon me menya mo a mobetena media so menya mo a mobetena media so ade mo anu tutu yie kwase aba wo so wo engine room want me afa Agradaa nko engine room wo di Agradaa ba public shay ye woni pade bia sa wo kwase a engine room ho ontimi nhye ho aje wo ho hyehye ma wo pie ba bonten I be confess it for your own life. What's all the microphone engine room? I was expecting you, Naana Brown, say, can you me call engine room hobby? Also, me so. And you are trying to praise your viewers. Who ye bibi to praise your viewers? I'm a man who say, who ye bibi, Naana Brown. Se ba hune mua, oh sofa. Also, spiritually, no. Ya chumu jasa wo sunsu mama wo peja ayu ano de aba also me ama force wo mo peja ayu na be gina bon say mama part we beg for Naana Naana Brown me say me shani ma wo sunsu mu Naana Brown me discipline was spiritual woman power me na metimi a command wo ma wo aponchi a ye de ahoma so kon na ya chu hu moja gu ahwa mu na ya de wawa no asi hu moja mu se numu moja amota moja na ba ama life aba kire wiase mo ready Agradaa de ye ni osunsun mu ho mo ready ode ye mi o you say your life Naana Brown don't joke with me I will destroy your soul me kano kora chao we duabo mu proma enkrofo e yadwe no mu didi Agradaa na mesese wo be comment na ye be kan ma ekwentwa akra